Media Syiar Islam. Ada pertanyaan, ya Syekh, tolong nasihatkan mana yang lebih utama untuk kami, hafal Al-Quran dan hadis atau matan-matan ringkas dalam keadaan umur kami sudah 20 tahunan. Barakallahu fiik. Ya Syekh, sa'il atau sa'ilun yaqul, ya Syekhna, fima tansahuna ya Syekhna, nahnu abna'u 20 يعني 20 أين أفضل حفظ كتاب الله والأحاديث أو حفظ المتون؟ طالب العلم يجمع بين هذا وهذا ولا يبقى محتارا ماذا لا يدري ما يعمل، فيحفظ كل يوم 5 آيات إلى 10 آيات، ويحفظ من الأحاديث 2 إلى 3 أحاديث كل يوم، وخلال عام واحد سيكون ختم القرآن وحفظ أكثر من قرابة 2000 حديث بإذن الله تعالى. نعم. Jawaban beliau, hendaknya kita mengumpulkan semuanya. Satu hari kalau kita bisa menghafal 5 ayat dan kita jaga 5 hadis, kita hafalkan dan setiap hari kita baca, maka insya Allah kurang lebih setahun kita akan bisa menghafalkan Al-Quran kalau kita komitmen. Ini jawaban beliau.